Mir s vama, braćo i sestre. Ja sam samo običan čovjek iz naroda. Pročitao sam sve knjige 5 svjetskih religija. Kada vidite čovjeka ispred sebe, molim vas, ne pitajte ga za ime i prezime, vjeroispovijest, nacionalnost. Shvatite da ispred vas stoji čovjek od krvi i mesa, sa svim svojim slabostima kao i vi, a i ja. Recite mu mir s tobom, kogoda si, Bog ti pomogu. Ono što želim sebi, želim i tebi. Tada će na zemlji zavladati mir. Oprostite i bit će vam oprošteno.